Amen. Tena ukuthi jealous andihleli khona emuntwini. Ungabe le jealous. Kodwa is true. Yabona yimi lo ngodini lo sabe lo sakhalmani. Lo baba ka yithi esavula ibandla. Futhi mina ngoba kangincane. Umuntu omncane ngabesibusisi. Yabona ngazaqala ukusonta. Kodwa nami yikho. Kodwa ngaqala. Amen. Andilali iziqiniso. Mangena lapha nje lani andilali ngakabi khona ezayini. Kufanele ijabule ukuthi kungena ukukhulu. Ungathi ngikhiphe encane hayi ngibembingelele usakhalmani 20 rand. Amen. Nabazalwa ngisezabuya ngezochumayela mfundisi. Uyazi ukuthi imfundiso engiyifundisa ngithi ukukholwa akulungisi umuntu nokholwa. Umuntu uyazilungisa ngenxa yokukholwa. Uthi sengikholwa yake la ndulo. Uyangizwa ukuthi ungafuna umntwana. Ninomntwana unga? Nawa. Bafake yami. Umntwana nawo. Ngiyofuna uphinda. Present yami umntwana wami agqoke 20 rand ngithi bamkhulise akaphuzisa ngoba umntwana wami since wazalwa wakhulele ezandleni zikala bed record ufuze mina udade wabo umntwana akhulele esentona kuphuzisa umntwana kuleso mntana nganale imali engifakayo.
salibonani salama abe ngibadele ukuthi ke la kuyinge 100 nyanga ngekelo chana wami abe awuphumi kukamera awuphumi kunzima la bathi inkulumo ithi sabela isihlobo bazalwane siyadlula kathesi isihlobo 2 minutes siyadlula baba kabanga Mentule badleni. Bazala nge-50 rand vele ngiyisigcamu sidaba. So vele uma uthi ngicule ufana ukuthi uthi ngicule i-record into engayaziyo lokuthi ngizayisusa ngaphi. umzawelo uthi nge-100 kanje kumele ubaba wakhe sekile kulo so ngisho ukuthi sabhango namhlanje uzakuphela ngapha class Amen. bazalwane efakile lapha inkulu ke le change yabo lapha incane ngeke ikwanise ukuthi imlogose Bazala vele ukuthi into othi ayikucula bazala kangiyazi. Yena ngeke ngifostele into engayazi bazala. nawo uyevalelisa nje so ukuthi masivalelisa lathi sizwile ukuthi isizwe ukuthi siyazi ukuhlabela lokugida siyakwazi ungabona ukuyibhantshana ngokuzogeqa yini so ngiyathemba You know him. And I will chew him.
Mazalanyazo ukuthi mina lwamuhlelo luthina nje. Mina ngisebenza isikhathi. Hayi lapha ngizama ukuthi ngiqondisise. Ukwenza ukuthi noba kuseba bandleni ngoba umntwana ekhule kahle. Lingathi ngoba unaleve emtotoza lani selifuna ukumtotoza njengaye. Ngimlaye umntwana lo webe lo mthetho right nge-10 rand. Amen. Yeso wena unami Ngena phakathi. Moyo ngena. Mapiri phakathi. Nikelele umntwana kube sebandleni ngoba vele kungayisuki ingxenye bangikho esontweni kube sebandleni uma intotho ngokunjalo hayi ikhulekise nami ukwenza ukuthi ngithanda isonto ungayizondi ngendlela esengiyizonda ngayo inkosi thela umusa. Amen. Kuna abantu phela bezimele emaceleni bezokukhulunywa kusemaceleni. Funa bandlelo. Hayi kwazala nyazihlambulula ngithi Jeff. Hayi zaphela kukhuluma. Tule bandle. Mina njibanga katare kanje ngiyambabatiza. Tule bandle. Wababatiza umuntu ohlakaniphileyo futhi la ngaleso sikhathi embabatiza umoya ongcwele wawuhleli kuye.
ngoba mina nginawo amandla okukholwa kakhulu ngiyazizwa phile kanje so bazalwane nje umntwana kakhulele esontweni njalo kwabazalwane bekhuluma igama lenkosi amen. Amen. Phile kanje. Siyabonga njalo ngoba bazalwane lokukhuluma umntwana esontweni. Lokho sicela ukuthi akwenze kube into empumelelayo. 50 rand. Njalo ngibika umfundisi bazalwane. Umfundisi kaphilanga. Kwesikhathi isigubhu zingathaka kakhulu abazalwane. Yangangeni bese yamthinta ngoba kulabo bheka. Kungenzeka bamlimaze. Angcono phela uchayela lokuthi uthula uphakamisisana. Ngithinta singagcina sesizwe bazalwane. Amen. Ngizama ukuthi ngicenge iqanda lethu. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane kakhulu. Polisa bokubuya late bazalwane. Kuyisimo sokuphila tule bandleni. Ukuthi akusingabomo isimo sokuthi kukhona lokusenzakala oluncedisayo lapha empilweni tule bandleni. Manje kungabi isikhubo bazalwane. Beku understand. Tule bandleni. Futhi sibongela umsebenzi esihlangane ngawo womntwana tule bandleni. Athi uNkulunkulu ngaphathisa konke okufanele kwenzakale empilweni. Amen. 50 rand abhango angangitholi chance ngiyakwazi manje lesikhathi sisekhona sokuthi ngiyodinga umntwana iphuzu kodwa ungakhathazeki ngizayidinga sisi le bandleni 50 rand le bazalwane umntwana lo kakhulu umama wakhe abuye esontweni ubaba wakhe sometimes ukubanjwa umsebenzi kodwa umntwana lo ebuye esontweni noma egula kungcono uthi uma ukhuluma ukuthi umntana wami uyagula lathi sike simbone le bandleni ngoba akabhango uyavila kuyiso. Amen. Nge-50 rand lami ngiyamfundisa umntwana. Nge-20 rand ngiyaxolisa ungabi khona emlindeni unoyisibusu. Amen. Ngathi nge-10 rand bazalwane ngibongela uSakhalimani bazalwane. Amen. Awusakhalimani bazalwane ungicabangisa kudala kwami mangimibhekile ngicabanga uNakhalimani ingaka ngiguganga bazalwane ngifile. Mina hayi ivangelo sasilibamba labona Khalimani hayi lathi nzima kabi lo mdala uyazi. Kodwa igoli ke bazalwane iyawisa amen bazalwane. Ngathi lami nge-40 rand ngiyamkhulisa umntwana. Amen bandleni. Umntwana ngimbongele kudala bazalwane. Angisibandla namhlanje ngiyifamily udadoboka athwele. Imali le ngiphethe bazalwane. Boyo lomunye wami bazalwane namsawa ngoba namhlanje idodobelo. Uma unamsawa yokugula uzafana ukuthi kufe ehafu yomzimba wami. So ngiyajabula namhlanje mayevukile wabuye esontweni bazalwane nge-20 rand.
zesonto azibuye esontweni. Izigubhu ngazingekho yazi sokungathi singabantu abangafundanga, abantu abangahlakaniphanga. Phile bandle. Izigubhu zesonto azibuye esontweni bazalwane. Phile bandle bazalwane. Sokona abantu abangeni abayifemili nasisibile nganikela kwalapha ebandleni. Isibandla lasekhaya. Amen. 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 Evangeli. Ngiyamkhulisa umntana ngithi umntana okhulile maze ke ekhaya umntana kwanazana engathi babantwana nasanda sinkoma bekezwa Amen. Siyabonga bazalwane. Lami yandikele. Amen. Phile bandle. Ndamale mali ngithethe ngikuntwana. Phile bandle. Uzesole. Amen. Ngari sibadle somone. Ngiyale sekhaya na sibadle lapha. Amen. Na nendlehle kabi ngiyi1. Kodwa ngisonto emzini. Phile bandle. Manje siyafika ukukhamele kwami impela ebandleni lami yazi. I'm not impressed. Phile bandle. Ngithi bazalwane ikhulekiswe umdala lwana usakhalimani. Hallelujah. Amen. Mina ngesintu ngimthandana. Phile bandle. Joyiti limthandazi sebazalwane. Atholisa lokwazi sikhala impela sithi ubona ngwana wayenda iyegwa. Amen. Amen. Phile ngokunjalo bazalwane niyasithandaza nini kwesibusisi. Amen. Phile bandle. Phile bandle. Cheke nge-50 ngiyambonga umntwana. Amen. Phile bandle. Ngibongela uyise. Uyise ngiyamthanda kodwa hayi esontweni. Ngithanda phandle. Amen. Phile bandle. Ngoba lesikhathi sokuthi nesiwe lenkulumo eyake ngizwe ikhulumo. Amen. Phile bandle. Hayi esontweni hayi. Right. Into kangaka. Amen. Phile bandle. Bese ngisithi nge-20 rand bazalwane. Nginikele umzalwane ulive. Amen. Phile bandle. Umzalwane lona sinkinga kancane abantwana ngani baphathekile bazalwane. Umzalwane ngeke bona beduze kodwa ngoNkulunkulu. Sifanele sibe laye ngokuba ngowethu vele kakuthini noma ekhawathi. Amen. Phile bandle. So nje ukuthi bazalwane umzalwane sinkingeni unkosikazi wayesesibhedlela. Waphuma esibhedlela lalisiwe. Wabuyela umntwana usesibhedlela la uthi kade kungani kwela kungamehlukumezeka khona. Evangeli. Sokufuna indaba yefamily. Kwazi mina lapha ngefamily. Evangeli. Ngiyangaqondi ngingayazi. Evangeli. Right lapha le mali engayithonda. Imali le nikelela ubudulele. Evangeli. Usendleleni besifiso sokuzofika manje lokho engumuntu ozayo angazi uzafika mbe bafiki so ngisho ukuthi yambekela nge200. Amen. Sebandleni uthi ibandla lasekhaya ngiyalikhipha imali engange 1770 ne320 esinqumo isihlangene yonke is 2110. So kasilungene kanjalo siseqedwe sizabiza ibandla elilandelayo the Full Gospel Apostolic Church under JC Moyo. Moses. Thina sikuzabufisa. Asikhulume ngento savala sikhulume ngayo. uMoses wathi mayiphume eKhenani watshela ukuthi abanye vela ake bese bewubona umbuso nalwana engena eKhenani. So nje ukuthi ngombola singalaye lapha umwelana ufane ayisini afana ukubona. Sebesolana bazolana ke imali yami le
angikhulumi vele ngakho lokweqathe zakhuluma ngakho sendithola isimemezelo esivela kwaKesari Augusta ukuthi kona ngokugqibela kuzaba kule nhlane le amafundo gospel wonke abekhona bazalwane kuleyo nhlane labafuna ukubuya bebekhona ngoba kuzaba kudingeka lezabo ezinto and then ke abaziBhayibheli sebenzisa nanti right ya ngisho ukuthi ke mangiqeda laphana ke uKesari Augusta yabesenza ebafaka emanzini bevuma isivuno sabo amehlo badle ngisho ukuthi ke nami njengendoda emenyiweyo bazalwane 50 rand bazalwane bamplithi nabazalwane abaye bangani bawo lezihlobo zawo hayi khiphani imali tesokhipha imali kodwa sitshela ukuthi ngiyana so asikhipheni imali siyenze njengoba Aaron echief Intanzia, Oh,
90 siyakipa. Kasalo nge 10 rand. Vele kukhulekise lo mfowethu usisela umntwana. Indoda lokudala sifika soda. Ni 40 rand. Oy, ngilo lesibili. Nibana musi. Nibana musi. The Holy Apostolic Church under JC Tunes. Amen. Noma ungabona labana abanye ababencedisa bebaningi bekhula kakhulu begqoka amabhluzi akale lamabhluzi join yabo manje yazi manje kulabanye vele abahlala bemosha ithemba mzalwa asibakhulekeleni singabatshayeli ukuthi bengamoshi umama nami isitshela lapho sabona Amen.
uzaqala ukubule ikhombo lezi izikhokoriko ukuthi manje vele bazalwane ebandleni bazalwane babambelela zihlale beyintshentshe abayilo bengajiki no mzukulu supermanzi yabona abantu asesikhombo labona abantu asesikhombo labona abantu balunge kahle isikhombo bazalwane sonke right no isikhombo abantu abalungele right labona abantu right. Ayo mina zobambele bambelela baba bambelela baba ayo mina baba Amen. Amen. Akufanani. Amen. Kungafana afana. Ingabi mnandi meduma kuwe mayisiduma kimi lomsini. Amen. So uthi ubaba kaBhango unamngane wami kodwa umdala kimi. Amen. Kodwa umngane wami omkhulu. Amen. So uthi nami ngishirani ngikelela ngikho. Azine bambaye sontona ngiboni kakhulu ukuthi ngokunjalo la. Amen. eyamkela ekhanawo amatemtsheni ekhana ezakhe izinto yamuza ngelizwi manje ngicela ukubuza ukuthi kanti elikasikhosana kawulizwa yini baba Amen. 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 Haya hivyo. Amen. Amen. Yazi ukuthi abantwana ngabazalwa kumele beyi-5 kodwa ake befana. Amen. Bazalwane. Isikhosana yazi. Njani? Njani uyakwazi ngisho? Amen. Ngathi mina inkala mayihambe so ithi umntwana uhamba njani? Ithi uhamba wrong ngathi yona yefundisa umntwana ufana njani ngisho? Amen. Ngicabanga ukuthi uzwile. Amen. Isikhosana. Ekhaya. Amen. 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 Umntwana uzosiswa yithi. Amen. Amen. Iproblem isekhona ebafazini bethu. Amen. Siyasaba ukubabiza. Uma umbiza uthi mamuthi ngiyezwa. Basaba ukuthi baba. Amen. So nomntwana laye vele uzakhula efana lalilo. Ngoba uyasaba ukuthi ethi baba. Ngoba 50 rand. Akungethusi ngoba uzame ukufundisa umntwana. Amen. Amen. Isikhosana. Ungachange ufike impilo. Isikhosana iza kuliminja. Yini wenja iza kulimaza futhi ngazokuthi wena uchange ngakho futhi impilo.
bazalwane abazalwane kade bebanga usikhosana sebhoki kudala bengitshela sihlala sixoxa ngakho ukuthi esilonge engakahlabeli ngeke limthole manje undoda lo wabuye ezotrainwa bazalwane njengomuntu olesandla esihle kubamba inkomo ungafaka ikhigo yikho ungafaka isigubhu yikho kalale esofini hayi isandla sami manje ngabuyela ngalo sikhosana angakuboni kahle ngoba selokhu wathatha unkomo sekuliyana iminyaka lapho engangimlagise khona ngithi kuzazame kabazalwane bahloko itime zabo uyalala ngakunika namuhla uyalala amehlo wadlela mayesaba ukuthi lale ingahamba ngale bazalwane salala amen sikabandleni amen umzulu umoya ekhuluma ukuthi ubekokhami lenza la kuziba uthe uthole kungoma mabodo amen mina benkomdanza bathola same problem ekokhame la komdanza ngabalaye bethi behambe bebuza ukuthi uDaniel usonta ngapha lali zathola khona izayona amen vele akungethusi kuthi makubusiswa umntaka Mjefu uthi hayi kuyakhansela igama elithi Mjefu manje likhula mo yabona ukuthi into leyi vele uzahlala umjefu ufane nomtswiri kangeke ukuthi uma ukhuluma ko100 asithibili ke amen thule bandleni bazalwane lento uyiqeda yathi kokhame kunjani lento enje so amadoda kokhama la sebeza yiko kungala abantu abanjani uzu umoya ukuthi watefika wathola abafundisi benga wabe la abafundisi bavakatshe gola nje uyele amadoda wonke asebenza ngizama ukuthi iqinise kunokuthi izama ukuthi lana yansana la ngekhaya uzothatha islate besipesele abantwana ngisho ukuthi ngiyifuthi ala lesu solile nawe mzalwane susolile nawe na susolile na Amen.
10 rand. Bazalwane. Mina angenze into baba lo nyato umfana lo. Bazalwane umfana lo sengithatha. Sengithatha. Ebusuku silale sithuka-thuka ikhigo engena abe mhloba ndlela kasitoli isikhathi sokumema khona nehleba yebo uyagida masukukhala isigubhu futhi uyenzani umzalwana kithi bazalwana abanye abantu khona abazalwana uyathola umzane ephendukile ya angazi how many years phela kulabantu abangazwe baleminyaka engabesona kodwa wakaze ehlabele ngikhuluma ngokuhlabela ngakhuluma ngokutshumayela ngokutshumayela vele imuze zona amehloba ndlela kakaze ehlabele nje ukuhlabela esontweni yenza umsebenzi bazalwane ohlanganisa yena lesonto amehloba ndlela kodwa phandle uyakwazi ukuzinika igama enale ngwazile ota isikhoko vele mina lina lezota lesikhoko yathwala amanzi noma ngaphola yakwazi ngakufaka emazwini yathamba kuphela amehloba ndlela ngisho ukuthi ebusuku kukhulunywa ngefoni nathi lizwini okuyikhangelisa amanzi nje abadingozi ayisasebenzi amehloba ndlela ngisho ukuthi ke hayi isikhosana yakuncoma mzukulu ngoba vele igama elithi mtshana abatshana bayathatha lapho esiyenze khona thina amehloba ndlela sengathatha hayi indoda singahamba sela problem selingathatha zazama ukukhangela ngapha ngisho ukuthi ke bazalwana hayi mina ke kanco hayi ungasakhuluma phezulu kwazaso ngisho ukuthi ke bazalwana abazalwane akekho engimbona engcono kulo munye noma ungambona ngihleka lawe engcono kodwa awukho ngcono kulo bantu ngoba kulo munye lo la ubona lawo liyake libazwe libancoma kodwa kuze lichiselwe yibo hayi abazalwane bakhaya lokhu ngabona bahamba lo sikhosana usikhosana gide barikita so kabakhangeli lo ngayenzi lutho legqoka uniform every day amehloba ndlela ngisho ukuthi bazalwane lonke kona ngijabuliswa ukuthi omunye lo muyilani kulento yakhe ayenzayo noma lihambona ethula umlotho ngompa umfazi wakhe ehlabela mase kuyenza okunye mina engakuyenziwe uyabe sehamba phambili amehloba ndlela sibongela abafundisi bethu abayiba basiyenzisana ongekona kusikuyenzayo lani nangu lo ankankubize igama lelana yilethwani ugreen nalo amehloba ndlela yena lento yenza ngona abaningi bayathola sebebhoda bhoda epeni beyidiye inkosi busisi Levanteni. Lexolisa abazalwane ukuthi sifike lapha abazalwane ngasekhasi benikeliwe. Ngathi 20 rand anikelele umfowethu bancane ngiyaqolisa ukuthi ngifikele yini. Ngithi nge10 rand ngicela usipho emhlabeni. Amen. Amen. Kazi bazalwane 20 rand le amen. Ngizaba nemkhayeni nje ingakabi khona. Amen. Ngoba nje ingakabi khona. Kusaselani. Amen. As we very much as we so. Ngizabonga uligi. Dala. Amen. Ngungile khuluma ngempela yethu. Amen. Ningamuyisi nje. Egcine sehamba umavili. Ebambelele.
Thank you.